cabi seka entaraga Bapak Ali le ban atmani cukan pisan narwa adek nor mada jalan ida olonan nape pole mada toron le tina tuan rumah la ngala anakna Yusni mang ben sapai le Yusni ani mang ben sapa puruni mang ben sapa resi toron yani toron yani norok bulelan jalanan presti panas dingin putra larangan setia hati sadento aneka pon pada alumku ruak pawaet akar reja mada tengarokon karya ale bule mada tengarokon karya karuaan karuaan kareningan man tuh kita bentuk siri lah kalpok burung tak ngijunga langsung dek esat siapa kadek dia bawa it kadek bawa it selain dosa ke kemah ambu mentak nang ngajak kancang-kancang kok benit mulai kok nala sekian lamanya aku menunggu ambu joko saya ngucap diet malang singa mentak nang tengkiar apa awet nah nang pandangan nare bila kawan jangan ada erait njek engko adiet ya nak buat na ya gue baju deh gue baju deh setia hati bu akar dia bulan sangat tanggal sangat bro Besa Putra Mandala yo Trekon Agus Wedi Putrana Epu Seasok Lidi Dalam gua kakoncokna
konjok najera marengis engko ane jumeneng anggosto bagus permintaan yang sangat indah sebuah lagu Gunung Payudan bro ya salah satu gunung terbesar atau bukit terbesar di Pulau Madura termasuk di wilayah Timur Daya Pulau Madura Karaton Sumendap yuk asnan sorotoron kerong ka suara lambe iku ararari pangilenan ro berem mai kocak nasi rahim ko mun arwah janapso setia hati nepi boleh putra larangan ruak buah akarja bulan sangat tanggal sangat ruak buah akarja niat teman tertengah nekok juki seeko cak bos sakal palum le gini kok bos sakal palum napa kone treten juki nekok Lukman akar je tahun datang nekok lukman telon karya seingat dia nekok Lukman calon pangantaan le atmu katuana Pancasona Haji atmu selos alos kini kok ngirim juga Henry tado ungkede bila juki setia hati setia hati si paling larang si kemah ani kok beri hadiah yakul ruak Langkong. tani kok sing akarnya ruak atmo juga nerahe tani kok pada apulo ruak pawa itle se akar je eri nanti akar je satnawi akar je ruak buah akar je nape boleh niko rahman abbas sabise ruak akarja apa wae bulan belu aniko roah pada cuban abu bila sepawa et bunga famili sa aset tanto nadungan sa aset selamat datang Laskar Kajajaya Haji Surah Wile nape boleh ayana Iqbal selamat datang Pak Apel abering apel Haji Surah Wile bila bawa et akar nangka awa sesak yo gua bang dingin oh 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 la 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 monangka bawain bunga famili semalam rukun karya semalam rukun karya rukun karya le arwah rukun karya saya tak sang kapela ko iya sakyana asnan ko bawa et sitong yang
ruak-ruak berdebu setia hati Wah badakaken nujukeun badakak juki Ciatmo wah katra em padelong kolong sak langkung pangis tone ojo sampai lali yo bos yo bila depak dek karjina panas dingin benih setia hati putra larangan lir ilir danggune royo royo entara yuk entara ius bule yuk entara ius adel adu mate norok bule durua ka nomor 2 si anyar kabareng roa apolong aniko pancasila ilir arua bodo putra sakera nape polerwa putra bindeng putra mareta mare putra pancasona Ali bila siap abole kana iya bila siap Ali abole deki rampiabun kalebun yere deki dah cukup Cukup lama cinta kita bina cukup lama cukup sudah perjuangan kita cukup sudah untuk membina mahligai indah rumah tangga yang bahagia tapi kini apa yang terjadi kau bersanding dengan orang lain tak kusangka engkau tak setia tak kusangka tak kuduga begitu putra sakera bro ayo jaga Pancasona Lapindo selamat datang abang sosro elerek ben ida gendil ko nyanyian ria nyanyian datara pas kabeh sejo ciptakan pesta meriah di selantangisku Longkularis Lapindo Maseri Hana tangar yo boleh di kanan kau dirikan bangunan cinta di atas lukaku kau campakkan diriku ini ke lembah derita stop ambu jak nyanyi boleh jadi Ayus Arapa orang dapur nangis kapius ungku ya aru aja repen kawana derita jadi larah tanggal 6 bulan sangat ripen Pancasona agar dia ayak tulah lo mempai pon beri dek pandek jak dengan pakendengan laku siang malam kok bila kak ripen calon kerja tanggal 6 bulan sangat yuk Asnan sangat
Ripen calon kerja bulan 6 tanggal sana. Bila paatmu pancasona Roa Endri mareta mare Ending niat ending ajak ripen tu sama kata ajak. Akarja amada tengah bunga famili Karjana tersalamet teripe Bila naheri tanggal sapo tanggal 2 ekor bulan sapolo. Putra Sakera juga pada beja Ayana Lisa bolong bana bulan Sakalang kengapalong kuna lengkuna Naheri pancasona akarja tanggal 2 ekor bulan sapolo at munarima atamoy poleko. Nikori pensia kerajaan setia hati kerja lagi ya Kerajana tangkal anak Pancasona Bila ripena bunga famili Aniko bunga famili kaatmu Atas nama pancasona ruak ripen akarja belia sape. Sape nama cek raja na telo pasang sebelia kapi begia kata moya. Bulan baluk tanggal 2 matosan Senairi ruak tanggal 2 karo bulan sapolo Nape boleh na eri pancasona haji atmo nambah tamoy. Bila iyo ruak putra Sakera Niko Hendri bolong bana bulan Aniko bolong bana Bila bulan dapat kabetona karjana tersalamet se entar mentar banyak. Wah ripen akarja Andi niat terteka ajat Tanggal 2 bulan balu setia hati atas nama putra ruak juki narema atamoy. Wah matosan juga akarja Jaat oat pada Apollo Endri Masona Putra Sakera akarja kiale atas nama ruak tosen tanggal 2 bulan balu. Nabe boleh ruang setose Cukan akarja Seakarja tersalamet. Ilaka iyo putra Sakera Saputra bolong bana bulan Aniko bolong bana bulan bila pancasona haji atmo bila putra Sakera juga haji iyo murdejo yuk Nyampar pasir Vina. Yani Serekilo banget asrena yuk Seser bersama
Garuda Putih Burawi bro. rampak naong comarao Oh dengar seneng itu ngake bini sukan raja kene jalanan seser lombang pak anapun nabur setor asre kasenang eber ombak napun tenor bos saja gele mantek nak kapurungan liah tu beuri para tak do ada enjeng kok ben hidayah mereng nyelok aing para onai banyak sing ngibaing ya malam mai ayo gimbut ke jauh tapi Nasir lerek sambi lerek kabobo tanggal 13 bulan Belu dia atas nama Garuda Putih Akarja ayo jaga Burawi Hasan ayo Pak Muad jaga Pak Muad do Sibira nikah bermawar mohon sepote dukung bermalate lamun tak dapat ngabes kembang megah padena ate nemu cudu pasti abela salam dari kok kanyonya Nasir Pak Muad norok ya yuk Mazmur Akarja tanggal 13 bulan Belu atas nama Garuda Putih gendek na Adam jadi nyapa kan kok lagu ongkurah ruak Mazmur Akarja Karja nak terletak Mazmur Akarja tanggal 13
apel mawardi norok ya. Yo ayo, yo ayo, yo ayo, yo ayo. Stop. Nasir minta lagu ngaturki selamat datang bersama Ahmad Pendoli Mupathor juga bersama Joko Meleng. Agoyak apel Supati, ayo agoyak go. Tepak kasih mode bedek nama ngarepes corak tahu. Bagus 100 untuk Bunga Family ya. Du Ida juga Supriyatin Dumade Noro Tika de Kalabeng Dumade Tika Noro Gempeng Mekar Lamun tak mekar Made tulis serap Kok neku oh ya Tartoju
Semulya Bapak Haji Nawi Epa berengaben Pak Haji Sasmito Ireng ndak kadia ke Pak Kompol ko besa bila kalebun dari matamoy ananda kijak karja raja ko karja raja bila kalebun dari matamoy mending larangan apa jeung dekik duhur lanceng kian bun tekak kaula tak bojong ngawur ya titi na tekak pun tak bojong sepenting asalat tore mun kalebun nikah manding temur kalebun larangan Bapak Haji Nawi senge cungana kalebun jora soror madenoro di madenoro di kaden celenan tu asnan wati madenoro bulan Saporade Laskar Kajajaya Lapindo benih karena Ebong Koraki dan Bongkak Dinto merupakan satu kehormatan bagi kami sabar tega lon gue pon simulja Bapak Kalebun Haji Nawi Minangka Mastekana larangan terjugan Bapak Kalebun Sasmito Mastekana Manding Temur benih karena ngat dua golek yang ning gua pasrah nang sete Kalebun pada Kalebun abri berempaan kan jara ruang mun alila jelas orang tandi pangkat paling pasrana saratosan tak tahu mun Kalebun jek berempaan kan maksud bangki maksudnya anu lu burung Bapak Haji Nawi situng 2 telok 4 5 6 petok belu sanga sapolo sa iya mi lanjut tuh boleh bitong ya isarondi suruh lanjut suruh bitong lah jangan banyak minta jangan banyak beri Pak Kalebun biasa namun Kalebun itu tandi 5 ribuan tandi 20-an tandi keten atau san lagi biasana hah pas tong boromah bun ya pada di kapeng beng sebong pas dana desa arajon tending temor de bulele bule teti koli tau teti supir tau Seri. balut druken tau seri tau saya tak tahu situng berak Nape? Kalebun terus dia Kalebun kolek bun besar bun kolek beda 200 ayak tulah lu mampai pon yus Pak Kalebun Haji Nawi le Umar turun terjukan Pak Kalebun Siapalah? Sasmito Pak Kalebun Sasmito maklum muncul dari Jobo tak pati kenal kau dengan dia sekalan kang pangistana pungena bila apolong ate bungale bila Pak Kalebun ngambek tamu saare benteng Kalebun atil bijaksana Cinawi Kalebun Sasmito Pak Kalebun Haji Nawi Kalebun larangan Sasmito Kalebun Manding Temur Kalebun
Aneko adol calon kalebun kiagong bunga nabila merah aniko kalebun dua adil bijaksana yang toh bijaksana. Aneko adol na pepole neko juga kalebun Supandi Aneko hajar polong ben bule Sekarang kang Pak kalebun sasmito Pak kalebun ajinawi kali tantona bunga kalebun dua pada Apollo Aneko busa ile seeko cak kalebun kok nongkok mireng apel Supandi Yanto mantap nama bagaimana Pak kalebun sasmita bagaimana Aneko Badarahman abosa neko beseto wale neko Rahman le abosa mak beseto wago juga Pak kalebun ajinawi rangasa kena neko Heri Bada Adol nape boleh Badarahman Ahmad Raka Aton juga narama Rok-rok nasi Apollo ngapak kalebun Ontong ngakaan lima dateng Bunga pilih Aneko Bada Pak Suwate ple Bada Adam Bada Emo bila Emo kini kau ngambek tamu Emo siapa Raja Riai mak Emo Manolo tiap tahun nai Muhrawi yo Niko bada Pak kalebun sasmito Misnan sejabu nemo kini kole nape pole Pak kalebun ajinawi sanunto pada cercecan satu rakyat pada angka Aneko Bada Pole Dapir mabelia tengka adem Misnan mabelia tengka Niko Ahmad Ben Ali kawajiban ruang badan dengan adol bikalan kasinan juga kaisnan Mare nangke bunga pamili Misnan Mare nangke bunga pamili ruang Bada di kamu jet mare nangka bunga pamili tatona sesapaket banding temo usain be boleh Niko Ahmad Hajar roa ka adam ka adol soro jauh-jauh abit kendala tak long molong wa abosa beseto ajukan pada sakalan pangistona Aneko Muhammad Hasan calon kerja bulan sangat tanggal telok ya mari nasib garansi Rahman Husain Apel Supandi Ahmad Hajar Pak Masaha
Lebur ya. budak pengguna garam Cina. Lebur ya, Li. Hai Niat si na, Li. kecil pengguna garam kecil, setan kepala budak pengguna garam Cina. Garam Cina dibakar dalam kaca. Lebur ya. Walaupun tidak kena, yang penting bagi rata. Garam Cina dibakar dalam kaleng. Walaupun tidak kena, yang penting geleng-geleng. Tak sabar, ala kering. Hari amona buka gili boyus. Tak sabar, ala kering. Alam apio. Budak Ciamis kuliah ke Palembang. Kalau punya anak gadis, jodohkan sama abang. Budak Palembang kuliah ke Bengkulu. Kalau tak ada Si hanya mamis naik, si kemas, si kerja Hai si Mata kecil semak pengguna kangkok, garam Miss Naik, kecil, go. setan kepala budak pengguna garam Cina. Hai si kecil setan kepala budak pengguna garam Cina. Garam Cina dibakar dalam kaca. Walaupun tidak kena, yang penting bagi rata. Garam Cina dibakar dalam kaleng. Walaupun tidak kena, yang penting geleng-geleng. Asoy mas. Arya saya kocak lagu nganyeper ya le. Iya kak, lagu noreng nyerku kak. Budak Ciamis kuliah ke Palembang. Kalau punya anak gadis, jodohkan sama abang. Budak Palembang kuliah ke Bengkulu. Kalau tak ada bujang, duda pun ada mau. Hai si kecil pengguna garam kecil, setan kepala budak pengguna garam Cina. Hai si kecil pengguna garam kecil, setan kepala budak pengguna garam Cina. Garam Cina dibakar dalam kaca. Walaupun tidak kena, yang penting bagi rata. Hai sekecil jangan laku kacir, jangan colok na calipir, jainal ngalicir. Ada pas mareri ya wangkok kim. Garam Cina dibakar dalam kaca. Vina. Walaupun tidak kena, yang penting Yani. bagi rata. Garam Cina dibakar dalam kaleng. Walaupun tidak kena, Iya. yang penting geleng-geleng. Tak sabar, ala kering. Yuk giliran epon. Dong di mai. Tak pada bulan masa saya ku yang ku ya. Pado mata pado. Tak ada. Nikah keju. Cak
cak na Aji Surahwi tanda tak usah ngejung langsung ke Osnawati. Aji Surahwi ruak senentong katuana laskar kaca. Iya Kula engak baik katikala kepadang seeman cuma katika yo mas lai iman bula seeman cuma katika Osnawati diikutnya laskar kaca adem tengahnya mana ajorak suara mistio niko ketika udik kaca otak amat kepulungan. duh kaburu ambu kita pak kenyan wardianto niko saya kocak Osnawati duh mak lang bebeluk kau ada lang kan tater dumak sayang bula sayang geluk bagaimana tika kabul rek bini tika hanapi bosa sampai sono yo Bola awe salah alamat titik cek biasa aku yang kuya le Sorone tak ndek bocah lapindo belas kaca seeka polong sasra eka niat anapi ian jagal Jerman dinar jar eman kendel jak toko cola pindo mercat eman laskar kaca jaya cok coko di kawas kondeng nang deng patawadu mun paparegan kita males cek laju ambu males esoguk cakna katundau pagendengan deh kakak bisa sanggupi sabit dadak long polong sareng panjenengan Kang Mas Sasra eka kerong panjenengan sareng ten kaula Kang Mas panikaan raji abang junang dalem Kang Mas iya boh mayu pangeran aja muwe keng tak nemu tukan sakale Kang Mas Sasra sosro pira ego caka emas kok saya ngangsor anapso kana jeri aku pangerana atemua yanto jeri ya tak lah temu bodoh ya ada saking tak nemu bekto sakale Mas dari
Nikok pese-pese ebuan akalar karan le. Takok diketak niser oguan ke ngempong apa cara. Sia. Aja muangala emang piton melia ben apela. Aja mua kerating deng semira sabo atau mau ben orang lain pangara pate go ya Moncot eman kendal kapolo kareniser ning gua bukten. oh sayang sosro Eman kareniser. yuk apel mawar dijaga Mas Seri Yono Nasir Monahra Endor Mak bodoh kancaannya rapi malwardi siapa batik merah nih kumawardi Aja mua neng baru du pokokna berduduk kena sehat semua nabi bula buru karenisar tada buktena. tanggal lemak sangale korwak rizki akar ele tanggal sangale kor bulan sanonto rizki akar nang ke adik-adik Kare eman kare esto kang masuk solan pintu kare esto. selamat datang janur kuning lokal modal lokal muda janur kuning selamat datang Kendel mintaan kacer kena bunga pamilih Aniko korpian adik kok lebar aja surawi kare eman aja ci adabi mudangan oleh pada buktengan oleh pada buktengan laskar kaca jaya. roa le sesa berate putri Mon naskar kaca aja mojaknya Aniko cuma saja ger tak ampuna selako baca tiga sebeda efek roa ali sabar tega semanggi oh ada Ruang nasir tajuk boleh ojak nak korang kapencung bila nasir le arwah benih korang kabenjung keng agrep panorok dua yono acampur karaskar kaca dalam pet kenger pacot mitong ate mikere tika bula tak itane dong maseri oh ya yambong karo dalam pet kenger bula tak itane dong aji surati bula tak itane dong bila agrep banyak siapa pacaran gelinding tak melo saya belekak riako lebur ongku reng apa jatan bila ka oncengan hanapi nemu bur leburan kare seneng bakun sayang berkenden bacem cucuran lapindo asnan
cek sayangnya tak kira ngeduk semua saumura ban kenil tak kira mencar kare cek sayangnya kenil tak kira ngeduk semua Bunga family